Thokozani kama uvusi Mabunda umhla Mabunda umuhla kaqala imudobheka bonke abamcalayo bogogo nabomkhulu. Idlozi alilahlwa. Idlozi nanoma lingaba libi kangakanani libe limbi alilahlwa idlozi. The reason why ngithi idlozi alilahlwa, namhlanje kukhona abantu abaningi abathi thiwa ekhaya kunedlozi elibi, khona idlozi elingasilona elenhlanhla, kukhona idlozi ekuthiwa alibizwa esithebeni, akalibizwa empepheni. Idlozi lelo uthola ukuthi kunedlozi elifuna ukungena kuwe, elifuna ukukupha umsebenzi, bese kube nalento yokuthi cha idlozi lelo libi, akumelanga lingene. Noma mhlambe sofaka abantu abadala ekhaya, mhlambe solungisa umsamo, bese kuthiwe kunedlozi elibi kumele lilahliwe lapho, kumele kuhlatshwe imvu, idlozi bese liyalahliwa licoshiwe idlozi, bese kufakwa idlozi elihle. Idlozi alilahlwa. As much as umuntu angalahlwa aphila, nanoma sekafile umuntu akalahlwa. Ziningi izindlela ongazenza, indlela ongazisebenzisa ukuze uwashe idlozi libe lihle idlozi. Idlozi uma kukhona idlozi elibi egqekeni, khona idlozi elingekho right ekhaya, uyalikhipha lelo dlozi lelo and bese ke ulifake kabusha, ulifake kahle lelo dlozi lelo. Kukhona izindlela ozenzayo nezindlela ozisebenzisayo ukugeza idlozi. Uma kukhona idlozi elifuna ukungena kuwe, lifuna ukusebenzisa wena, uma lilibi uyakhona ukuthi ugeze idlozi. Ibheke ithathe la, yabona uma uyolanda umndawo, kuthiwa kumele uyolanda umndawo emanzini, kumele uyoparula umndawo, kuthiwa wena unomndawo. Lowo mndawo lowo awazi wena ukuthi wawumndawo ophila njani emhlabeni, ngoba kuyidlozi elaliphila emhlabeni ngalezo nkathi lezo, futhi kuyidlozi engasilona idlozi lasekhaya, idlozi mhlambe lesibongo sakho, kodwa kuba yidlozi elifuna ukungena kuwe, elifuna ukusebenzisa wena, ngoba kukhona lezi zinto ezifuna ukuthi likuphe lona. So uma wena uzohamba uyolanda lelo dlozi lelo, obvious kwamele ukuthi uliwashe lelo dlozi lelo, uligeze. Ukuya kwakho emanzini uyogeza lelo dlozi lelo, uyolanda uligeze lelo dlozi lelo ligezeke, and uthi lithi uma ligezekile bese liba lihle, libe nezinhlanhla, libe nayo yonke into. So yiyo into engishoyo ukuthi uze umuntu athi ngiyothwasa umndawo uyathwasa, kodwa uwawazi umndawo loyo, awazi ukuthi umndawo loyo wawuhlala kuphi, ubani igama lalo mndawo loyo, kwenzakalani. Ngoba uthola ukuthi uma umuntu athwasa namhlanje uyathwasa, igama lakhe uzibani, kodwa igama lomndawo lakhe kukhona legama lomndawo, leyo mndawo leyo umndawo wawuphila before wasebenzisa yena, then manje sowusebenzisa wena lowo mndawo loyo. So awazi wena, and idlozi lelo liyawashiwa ligeziwe ukuze lisebenze kahle. Ingakho ngithi mina idlozi alilahliwa. Akuyikho lento yokuthi lahlani idlozi leli libi, wena wawuthakatha emhlabeni, wena wawubulala abantu emhlabeni. Iyavalwa yonke lento leyo, ubufebe buyavalwa, ubushimane buyavalwa, and then kuyavalwa konke, yonke into iyavalwa. If umuntu wayebulala uyavalwa, kuvalwe lo msebenzi wayewenza ukuthi kungaphinde kwenzeke. Even nokugula kuyavalwa. Umuntu uma shona agula ngendlela mhlambe eqakile, kuyavalwa nakhona lokukhulunyiswe ukuthi no, asafuni ukuthi kwenzeke la ekhaya ukuthi kube khona umuntu oshona ngengozi, noma mhlambe umuntu ogula ngalendlela wena ogule ngayo. Kuyavalwa konke lokho, umuntu agezwe kube yidlozi elihle. Nanoma kuthiwa umuntu uma ashone ngengozi yendlela, ngengozi endleleni, lo muntu loyo akangena egqekeni, but akusho ukuthi lo muntu loyo uyalahlwa, idlozi lelo liyalahlwa. Idlozi alilahlwa idlozi, ngoba wena uzozibizela amasho, ngoba kukhona la uzolidinga khona lelo dlozi lelo wena othi idlozi elibi, because idlozi nanoma ngaba into nanoma engaba yimbi, kodwa kuba khona lana iba yinhle khona. Angazi noma uyangizwa nami ngithi kukhona into ethi uma iyimbi namhlanje, kusasa uzoyidinga leyo nto leyo ukuthi ekwenzele into enhle. Ngicela ukuthi ngizwile. So manje ke asifundeni ukugeza amadlozi wethu. Uma kukhona idlozi egqekeni, musukhipha idlozi lilahlele ngaphandle, because lelo dlozi lelo lizobuya bese lima lapha ngaphandle futhi likhale, and then lizonibizela amasho, lizonibizela inkinga, lizonibizela amabhadi nezinobumnyama konke. So zamani ukuthi niwashene idlozi, washa idlozi, ugeze idlozi, uhambe emfuleni or ngendlela ugeza ngayo, mhlambe ugeze idlozi lakho libe lihle, libe clean. Ukugeza kwakho ukugezwa kedlozi, athizwayo kunento ebizwa ngegobongo. Igobongo khona for ukuthi wena ugeze lawo amadlozi lawo, nithi akona amadlozi amahle.
idlozi bese liba lihle kuba idlozi lenhlanhla. Thokozani, cela bese nina subscribe bafethu, and then nilindele amanye ama-video asazolandela futhi kuba lula kakhulu uma usubscribe-ile, kwenze ukuthi nanoma mhlambe ngi-upload i-video uyakwazi ukuthi usheshe uyithole. And then asizameni bafethu ukuthi sigezeni amadlozi, siwasheni amadlozi than ukuthi siwalahle. Idlozi alilahlwa, liyageziwa libe lihle, libe ithongo elihle, libe ithongo elenhlanhla, libe ithongo elizobheka umndeni libheke nawe. Thokozani.